Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Elvar Musik, dan di video hari ini visualnya di Pantai Utun di Mandale, Kabupaten Pangkep. Seperti apa videonya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke.
Wita kurua mambola wiritasi teani atu melo parampe teani atu melo parampe. Sesei di alewe cukup kama kita yawa riwaitasi dek nasi meti metina makoto di dale muita kuat mambola Yami upati bola nyamekini nawa aguna asogirang macin dolai dorakai melok nikmanya menyamang isesai bi riwaitasi dek nasi meti metina makoto di dale wita kunua mambola wiritasi teani nyawamu belok pajemi teani nyawamu belok pajemi. Wita kurua mambola wiritasi teani atu
pita baka tabi aslena bunga putih sama pita baka oli samputan dua dosi